sert bayramı. Çoğulup gelgen turbaylı karaçıgır kızımdın aymağı. Kına jamağındı uğuşap jalan ele tongdun elemez. Ala tojalpı aymağı. Atugül toncap sapan giygizetle bir ton elinin kaymağı. Men de Kutman ağrının balası belgili bana ancak. Bunun da vakası Kutman ağa leken olturavı zaldavı oldunu koysa var koymu oturmuştan aynağı. Anda kuru persin aydı işte hazır Kutman ağrının bandları. Sarayda turgan da köp sözüm. Isık göl manasçılardın mekeni manili aytkan töp sözün. Ibray karam oldu da konuşçular köp çıkkan selden oşulur baskan göçtösün. Akeden ele jeti barancağın elinde estesin. Bize balanı bugün tampında turganda geçtesin. Büro bilgerden baykap oltursam kölden akın az çıkkan talantın ösüttü göktösün. Kölden çıkıp görüngana sen özün göz kovazar tökmösün. Biraz sayak bay çıkkan eldensin, sanatı var yerdensin. Okuçumuz bolam dep mağa 10 yıl burada gelgensin. Oşol gelgen günündü saatına çeyin tak bilem. Aytı ber desen jak bilem. Geçeki koronavirüsten beri karay papiyetim abdan jakşı men. 37.600 saat 100.550 gün 120 ay nurdan amanga sen gelip o yalgaç salam vergensin. Edesen kırıstu kırgız kalkımız bugün ırlarımı kuttu termelsin. İlgeri tuş oldun özün gestelim karaçı, emi tulparday kanattı gelgensin. Kıyınlar çıkkan eldensin, kıranlar baskan yergensin. Kıyışının düze belginde kımınday gezden gelgensin. Umtulu emin ırday ver, bugün ustatın saka dem versin. Kara savalap tökkün ırında, saka sargaçka bakın derler. Alakandı çapkanlar, andan ayda tüştep çapkanlar. Koş kolum bizge çapkanlar, karaçı koşo tüştep çatkanlar. Uşu sözünden ülgün alganbız, negizin aytışka gelgen jaş ballar. Oy boğu jaşlarga orun berbet dep sizdi dağ ele jaktırбай karap jatkan bar. Bürok men anday sözge koşulbayım, men aytarımınday saptar var. Özünden ülgün alsa ken ertele getip pensiyaga oşol aytışka çıkbay jatkandar. Karacın ustatımdın görküne bul jarışka düşse nurdangan. Janşanı vırın ırdalgan, jetkinçek kezdenir çık karaçı jеңилбей dayım bir dalgan. Жерге biz süygön zor akım geçin gezinde jеңişpek sizden ülgü algan. Harmangan temşum jalgan, el süyüp durgan gül dalgan.
Erite geçelin eskerip mınan elinden ırın dalgan. Ebelek gezden erçik gezinden el akının atalgan. El mirbeksizden ül kalgan. Kaybışka düşse türlüngün, altınday gibi süylüngün. Kolundan şunkar göp şanşıvanan, kolundan tulpar güylöngün. Hazırda çıkpay canından, canakın azakemsizden üyröngün. Ay kaşkası kalkımdın, ağlıdan önür üyröngün. Ardından men de kalkımay kalbastan takır süyröngün. Mence kavurdun sanamdı, Kutman ağlının oğlu de bana nence kavurdun kavardı. Kutman ağla tambarında men de güllöte verem zamandı. Oşo dele deysin be, Kutman aliyip bolsun dev amantay koygon bolçumun 3. tapkan balamdı. Oşo bulgan işimdi, Ustatım urmatsıydı dev oyloymun. Barıtı çok bolsa men üçün balaman atın koy boymun. Ek amantay var ömürde bunu jakşılıkka boljoymun. Bir amantayga şakirt karaçı balası bolup ornoymun. Bir amantay üyümdön anın kılığına toy boymun. Bir amantay menen momundik sahnaga çıkıp toyloymun. Bir amantaydın ilatı ve yanı götöngö çabuk oynoymun. Kalkımuşumday menin kavarım, Uğmuşday sözlü tavamın. Üyde de var amantay ustatım aldartındı kararın. Töv astımı kılsan sahnadan üygü vargan gezinde tegi tözkanan öştün alamı. Oy kalaganda yaşangana karaçım oğul zamandı. 7 yıl murda bulgur tapkan eken amandı. Sahnada katı söylesen savayım dey tüyge varganda amanda yaptı balamdı. Oy, anda ben özgürtümün atım demem hükümetke varam. Şaşılı şartım özgürtü verden şakiyipke varam. Jalan familia menen kalam. Oy bu jelmogus bilet dalaydı. Beni jeltöne kokamaydı. Jelkelep getir baranda jetilken mende ağaydı. Anda 7. tapkan balandı jenişbek koycu jaraydı. Anan jen tekemeni şakırsan Jenişbek'ten öşanı ökövüz jettik gençe savaydı. Akıllı bilet dalaydı. Ayrım ayrım sözüne kayava içim karaydı. Hangi kemeni kavaydı. Antanda tıkılı tatamantay dayagaydı. Kala turgan öştörgü valı ıscaktı karaydı. 6. tapkan balandı ağlı koyçu jaraydı. Anan üyüne varganda ay dışka tez çıkkında valı degen balandı ay katı savaydı. Kövrü gelge çıkkın dep kötönün senin ağlındın gögörgönçe savaydı. Benim balamdı savayt de
бassa халкымдын колдоп алганын кандейм. Мен таба турган балалар устат эмне төрөлөт бекен жазага. Улуу державалар тирешкен уулдарым окшой баштады негедир Украина газага. Баламды сабайм деп атсаң мен бата баштадым санага. Мен аныңа макул эмесмин. Аялың менен сүйлөшүп алыдай болгон бала таап, алы коюп ысымын анан 6 күн бою сабада. Жеңекем менен сүйлөшүп жеңишпектей бала таап, анан жеңишпек коюп ысымын 7 күн бою сабада. Ey халкым менин бу баласы акчанын кандейин мору-моруй баштады тиги төрөлөң элек балама. Siz menen бүгүн кармашам, siz menen эмиң арбашам. 5 балам бар азырдан аларга тарбиямдын арнасам. Бирок кыздууда болсок экен деп келин балаң экөөбүз кыялданабыз ар качан. Бул жерде жаңылдай жеңем олтурат жайыраак байке сайрасаң, же жаңылдай жарың олтурат жайыраактан сайрасаң. Кыздуу болсом буйурса бол калкыма жентек жайнатам, казангаң этти кайнатам. Алпары болуп ошондо жентекке сизди жар чакыртып сайратам. Жата берей шондо өч алып, жараткан Кудай кыз берсең атын жаңыл деп коюп салбасаң. Эми тамашалашып ырдаштак, кантип мен дагы төкмөлүккөн агылбайм. Булар деген устатым демек тагдырымда кабылбайм. Көп тиреше бербеймин буларды мен, мактай эле барсем жаңылбайм. Карачы оргучта байса термеден, бул ордодуң элди термеген. Орустай сарыңын берип бирок оруска буйруп бербеген. Кыйкырып айсаң термеден, кыргыздай элди термеген. Кытайдыкындай көз берип, кыргыздыкындай сөз берип, бирок Кытайга буйруп бербеген. Ардайым айсаң термеден, агайын элди термеген. Амантайга шакиртмин деп ардайым ырдап мен келем. Төгүңүз устат төгүңүз, төкмөдөн бөлөк жөнүңүз. Амантайдай болсок деп суктанабыз көлүбүз. Атайын чыккан кезиңде мактайлы чыңгел эмес. Батанын ашыкчасы болбос тургана бир ак батаңызды бериңиз. Айланайын туратыма, сонунан кеме салып турасың. Жакшы көргөн доңагайың ошо жамактап бүгүн айтышпай башкаң эмне ой кыласың. Кампына бергин ушинтип буйурса тарыхта калар мурасың. Мына ертеден бери карата тураттың көрдүк оюнун. Жанатан кыргыз элинен байкап көрсөк торунун. Бары деңиз жактырды, бары деңиз өскөчө, алаканын чаптырды. Кайсы жерде болсо да айтып жатат жакшында. Поэзиялары жакшы экен, поэмаларың өзгөчө, өлөмөлөрдүн асты экен. Бары деңиз эң сонун, мына кээде келбеген. Акындардын баарысы азыр келип беришти. Көп көрмөй осур калды элем, мына сахнадан көрдүм жегишти. Ак калпак элим тааныда, бул сенин акындыгың малына. Малыма алып келген экен тутмушу менен алына. Мына көй кашкалардын баарысы көшөгөнүн алдында, көпчүлүккө чыккана, кагай элим курбана. Залды жакты карасаң, залкарлардын баарысы толуп келген жагышы. Илгериң эстрада болчу эле, ошондо элдер толчу эле. Азыр тураттында концертте эл толуп турган убагы, эртеден бери аябай болуп турган убагы. Бүгүн бир
кубанычка өзгөчө жолуктурган убага болбосо карасы башчылардын баарыса сүйүнүпбек акем баш болуп катчылардын баарыса мына Зулушуттай агабыз ада келген кезеге кече театр түзүлгөндө башында ошол жардам берген жакында салам айтам ушундай эле сен залкарларга асылга ушулар турган чоң иште ойлоп турсам башымда болбосо мына жетекчибиз баарыса биринчиси биякта кийинкиси тиякта экөө катар турат да ушул Манас деген театр буйрусаң өнүп өсүп келатыр мына түгөл байдай залкарым башында турган кезеге башында кандай жан турса демек акылда турган кезеге мына чет элден бери карай билимин алып келген кез нечен жерлердин илимин алып келген кез бир кезекте ойлошума жаштарга акын болсо деп ошолор келип биз менен акындыктын аркы жагын чойсо деп анда 4 элең акын бар эле 5-чиси Абдулда 6-чысы Амантай деген зар эле ал кезде Амантай келген жак эле азыр болсо карачы бирөөсү келип нарындан бирөөсү келип ошундан бирөөсү келип чүйүмдөн бирөөсү келип түлүмдөн бирөөсү келип көлүмдөн өзгөчө башка көрүнгөн ушулардын баарысы ырлар дайым элими чыкпаса дейбиз көңүлдөн эмесе бата бер деп калганың сага батамды 10 жылдан бери карата берип жүрөм ардайым эми азыр уктум өзүңдөн жанаң Амантай деген баланын 7ге чыгып калганын чакырып койсоң ошого ак батамды берейин ой анан айтам төрөлгөн Амантай деген бал экен бул Туратымдын үйүндө Кутман Алиевтерден байкасам бир топтору бар экен бирөөсү Кутман Алиев Оросбек бирөөсү Кутман Алиев Амантай азырынча Жамантай баягы эпостон айтылгандай эпосто ак батамды берейин бул эрешен тартып эр болсун эл уулу менен тең болсун ак калпак кыргыз элине ала тоодой дем болсун келечеги кең болсун болочогу зор болсун баскан жолуң оң болсун баардык элиң ой дем болсун баягы Замирбек байкем айткандай ошол балаңдын ошол бактысы агарып турган тетигиң ала тоо менен тең болсун анан эң эле жаман болсобу ошол ыйык көлүм ала тоодогу курулчуң асман шаарына алгачкы ушул мел болсун болбосо акын болсун бул бала колуна комуз кармаган атасын туура бардайым алтындай ылын арнаган сага айта турган ушундай акын болсун сайраган Замирбектей устаттын батасын балам ала бер болбосо Жеңишбектей устаттын жанына жакын бара көр аардай болгон атанан анында сөзүн угуңуз ар убакта ардайым элге кызмат кылыңыз бир кезде биз да акбатасын ал делек ашкен өсүп аш болуп бүгүн балдарга мына карашып атабызды берип отурубуз эмесе жакшылыктарга ардайым тоно берсин арабыз оңо берсин санабыз эл уулу болсун данышыгы ошол Амантай деген балам Кыргыз казак айтчыларынын аксакалы Казакстан Республикасынын Абай жана Алаш сыйлыгынын ээси Кыргыз Республикасынын эл акыны айтыштын аңызы Амантай Кутманалиевке берген батасы кабыл болсун дейли. Бар болуңуз. Айтыштын саргашкасы